ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи кишвар. тавре ба шумо маълум аст, дар лигаи олии футболи кишвар бозиҳои даври ҳаштум баргузор шуда истоданд ва имрӯз мо шумо ҷараёни бозӣ байни дастаҳои Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Истарафшани шаҳри Истарафшанро имкон дорем дар пахши мустақим якҷо тамошо кунем. ҳамин шабрӯз тавре ба ҳамаи шумо маълум аст, дар кишвари азизамон ва дар сартосари дунё рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад баъд аз пешниҳоде ки аз сӯи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд, бо қабули қатномаи махсус Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футболро 25 май муайян кард ва аз ин ба баъд ҳар сол дар ҳамин рӯз тавре барои мову шумо маълум аст, рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад. имрӯз бо шукӯҳ шаҳомати хоса нахустин рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистон ва шаҳру ноҳияҳои дигари кишварамон баргузор гардид. махсусан тантанаҳои ҷашнӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд бисёр зебо ва ҷолиб буданд. дар шаҳри Душанбе меҳмони ифтихорӣ собиқ футболбози дастаи мунтахаби Нигерия ва бозигари хатти миёнаи майдон дар ҳайати дастаи бошгоҳи маъруфу шинохтаи Челси Англия Ҷон Оби Микел буд, ки бисёр таҷрибаи ғанӣ дорад ва ҳамзамон ба аксари дӯстдорон ва алоқамандони футбол ҳам шинос аст. ҳайатҳои аввалияи ҳар ду дастаро ман баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ барои шумо шинос хоҳам кард. ба фарқ аз бозии даври гузашта дар ҳайати дастаи мизбон Кӯктош тағйиротҳо дида мешавад, чун онҳо дар бозии даври қаблӣ бо ҳисоби калони 3-0 аз дастаи Равшан дар сафар мағлуб шуда буданд ва Истарафшан бошад дар навбати худ бозии даври гузаштаи худро тавонист бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад. онҳо дар хонаи худ 2-1 бо ҳисоби 2-1 муқобили дастаи Вахш ғалабаро ба даст оварда буданд. бозиҳо дар доираи рақобатҳои даври ҳаштуми лигаи олии футболи кишвар 24 май оғоз шуданд бо рақобати дастаҳои Эсхата ва Вахш. ҳамчунин дар рӯзи мазкур баргузории 3 рақобат дар назар буд. Хуҷанд Равшан ки ҳамин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи мисолагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанд давом дорад. бозии ҳосилот ва клуби марказии варзиши Артиш бо сабаби номусоидии вазъи обу ҳаво ва боридани борони зиёд дар ноҳияи Фархор имрӯз баргузор нашуд ва ин бозӣ ёдовар мешавам ки пагоҳ бояд баргузор шавад. дидори дастаҳои Кӯктош ва Истарафшан бошад. инак баъд аз чанд лаҳза дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор оғоз мегардад. ин варзишгоҳ тавре медонед макони бозиҳои хонагии дастаи Кӯктош дар мавсими мазкур махсусан дар ибтидои он қабул шудааст. бозӣ шурӯъ шуд ва футболбозони дастаи Истарафшан акнун тӯбро аз маркази майдон ба бозӣ дароварданд. онҳо бо пироҳанҳои ранги кабуд бозӣ карда истоданд ва ҳарифи онҳо дастаи Кӯктош бо пироҳанҳои ранги зард, ки дастаи мазкур дастаи мизбон ҳам дар рафти рақобати имрӯза ба ҳисоб меравад. инак дӯстони гиромӣ таваҷҷӯҳ кунед ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста. нахуст муаррифиро аз дастаи мизбон Кӯктош оғоз мекунем. дар хет дарвоза рақами 16 Куае Готсон, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. рақами 5 Алекс Гиамфи, рақами 17 Аҳтамҷон Холбоев, рақами 20 Муҳаммад Камол, рақами 4 Наврӯз Бобоев. ним муҳофизатгарон рақами 9 Абдуфаттоҳ Худойдодзода, рақами 6 Муҳаммад Саломзода, рақами 11 Муҳсин Абдуғаффоров, рақами 10 Собирҷон Холматов. ҳамлагарон рақами 7 Урал Чориев ва рақами 15 Адҳамҷон Абдуллоев. сармураббии даста Ҳикмат Шарипов. ҳайати дастаи Истарафшан барои бозии имрӯза аз дақиқаи аввал чунин аст. дар хет дарвоза рақами 16 Беҳзод Ҳакимов қарор дорад. бозигароне ки дар майдон ҳастанд. рақами 18 Ҷавоҳир Расулов, рақами 4 Мирзоҳид Мирзомаҳмудов, рақами 15 Амири Фарҳод, рақами 20 Отабек Каримов. ним муҳофизатгарон рақами 77 Хуршедҷон Олимов, рақами 6 Ҷаҳонгир Аҳмадов, рақами 10 капитани даста Илҳомҷон Баротов, рақами 7 Ҷамшед Ҳасанов, рақами 3 Азамат Исроилов ва рақами 99 ҳуҷумкунандаи марказӣ Себиетчу Мбеке ба ҳисоб меравад. сармураббии даста
тавре медонед Нумон Ҳасанов аз кишвари Узбекистон аст. аммо дар суратҷаласаи бозӣ имрӯза ҳамчун мураббӣ калони даста Шӯҳрат Шамсиев қайд гардидааст. маълум мешавад ки имрӯз бо роҳбарии эшон дастаи Истарафшан дар рақобат иштирок хоҳад кард. ҳуҷуми бисёр хуберо бо иштироки футболбозони дастаи Истарафшан мебинем ва дар ин ҳолат дарвозабон тавонист барвақттар аз ҷои худ барояд ва бо ҳамин Куае Готсон хавфу хатарро бартараф карда истодааст. паси бисёр хуб ба самти ҳамлагари марказии дастаи Истарафшан равон шуда буд. як бори дигар саҳнаи такрориро ҳоло хоҳем дид. офсайд нест инҷо барои ҳамлагари дастаи Истарафшан Беке Сиабачу, аммо тавре диде дар ҳамон мубориза Куае Готсон беҳтар ҳаракат кард ва тавонист ки хавфу хатарро бартараф намояд. вайрон шудани қоидаи бозиро ин лаҳзаҳо мо шумо мушоҳида мекунем. хуб, гурӯҳи доваронро дар ҷараёни бозӣ имрӯза Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб роҳбарӣ мекунад. дар канорҳо ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ҳарду ҳам аз шаҳри Кӯлоб кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. нозири доварон Сафар Маҳмад Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва комиссари бозӣ Шавкат Аҳмадов аз шаҳри Душанбе. чун дар бораи бозиҳое ки дар даври мазкур бояд сурат гирад болотар ҳарф задам, ин нуктаро ҳам мехостам гуфта гузарам ки як бозӣ ба таъхир уфтод. бозӣ бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва ҳарифи онҳо Барқчии Ҳисор. гап дар сари он аст ки аксари футболбозони дастаи Истиқлол ба тими миллии кишвар ҷалб шуданд ва ҳамин шабу рӯз тими миллии кишвар таҳти роҳбарии Гела Шекиладзе дар шаҳри Давҳаи Қатар ҷамъомади таълимию тамринии 10 рӯзаи худро гузаронида истодааст барои омодагӣ дидан ба бозии бисёр ҳам муҳим бар муқобили Урдун ки рӯзи 6 июн дар кишвари Урдун дар пойтахти он шаҳри Амман баргузор мешавад. ва тавре маълум аст ба тими миллии кишвар албатта футболбозон аз дигар бошгоҳҳо ҳам ҷалб шуданд, махсусан дарвозабони дастаи Истарафшан Далерҷон Баротов ҳам дар тими миллии кишвар қарор дорад. аз ин ду мо имрӯз дар ҳайати асосии дастаи Истарафшан тавре мебинем дарвозабони дигар аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шудааст. خب تنها بازی استقلالی دوشنبه و برقچی حصار در دوره هشتم صورت نمیگیرد. دیگر همه بازی ها طبق نقشه باید برگزار شوند در دوامی 3 روز. بعدا رقابت های دوره نهمی چمپیونات هم طبق نقشه 31 مای آغاز میشوند و 1 و 2 ایون بعدا باید جمع بست شوند. خب بازی که گفتم علاقه خاتمه یافته است با اشتراک دسته‌های اسخط و بخش بود. 1-0 بانکداران شهر خوجند توانستند پیروزی خود را به دست آورند. و اگر به جدول عمومی مسابقه هم نظر اندازیم بعد از 8 دوره رقابت‌ها اسخط 8 امتیاز به دست آورده است و در زینه 8م جدول مسابقه حالا جا دارد. البته ممکن است بعد از خاتمه این دور کمی موقعی دسته ها دیگر هم شود، لیکن با طور جدی عوض شوی موقعی دسته ها فکر دارم مخصوصا در قسم پایانی جدول مسابقه ممکن است اتفاق نیفتد. اما به هر حال یادآور میشم که دسته های همسایه در جدول مسابقه در این دور با هم روبرو میشوند. برای مثال خوجند با روشن همچنین حاصلات که در 6 گونه اول است در این دور در خانه خود کلوب مرکزی ورزش ارتش را قبول میکند. محض همین دو بازی از جمله بازی‌های مهمترین دور اعتراف میشوند و همزمان با این نگفته نماند که دسته رگارت عزیز ترسونزاده که موسم را به نهایت خوب آغاز کرد. امیدوار میشیم که این باشگاه جایگاه و خواستگاه قبلی خود را در لیگ اولی فوتبال کشور برگردانده میتواند. در دور مذکور مقابل پنجشیر پگاه 26 مای بازی میکند و این رقابت در ورزشگاه تالکو آرینای شهری ترسونزاده صورت میگیرد.
вайроншудани қоидаи бозиро довар дар ин ҳолат мушоҳида мекунад ва рафти бозӣ бо ҳамин манъ карда шуд. хуб, Истиқлол пешсафи ягонаи Лигаи олии футболи кишвар аст. Баъд аз 7 давр онҳо 21 имтиёз доранд. Клуби марказии варзиши Артиш бо 17 хол дар зинаи дуюм, Регартадас бо 14 имтиёз дар зинаи сеюм. бозигарони дастаи Сарафшан кӯшиш карда истоданд ки аз нав ҳуҷуми худро ба роҳ монанд. ва албатта дастаи Сарафшан ҳам хеле хуб медонад мушкилоти Куктошро дар бозии имрӯза ва умуман дар ибтидои мавсими кунунӣ бениҳоят имконияти хуб буд ва чӣ гуна инҷо фурсат аз даст меравад. ҳоло як футболбози дастаи Куктош дар замин хобидааст ва танҳо акнун довар ишора мекунад ки кӯмаки тиббӣ лозим аст ба бозигари дастаи мазкур. яъне Сарафшан ҳам тавре болотар ишора кардем, хеле хуб медонад ки дар сурати истифода бурдан аз он заъфу камбудиҳое ки ҳарифи имрӯзааш Куктош дорад, метавонад боз имтиёзҳои навбатии бисёр муҳимро ба даст орад. саҳнаи такрории ҳолати қаблиро як бор дигар барои мову шумо пешниҳод карданд. онҷо бархурди дарвозабон Куае Готсон бо ҳамдастааш дида шуд ва баъдан дар рафти ҳуҷум зарба аз сӯи Хуршедҷон Олимов футболбози дастаи Сарафшан ба назар расид, аммо зарбаи задаи ӯ ба бозигари дастаи Куктош ки дар замин хобида буд бархурду баъдан боз ҳам баргашт. Куктош мавсимро бениҳоят баъд шурӯъ кард. онҳо дар 7 бозӣ ҳамагӣ 4 имтиёз ба даст оварданд ва дастаи мазкур дар баробари Панчер яке аз аутсайдерони асосӣ дар чемпионат ҳоло дар ибтидои мавсим дониста мешавад, чун аз ҳисоби шумораи голҳои сардодам агар баҳо диҳем, дастаи Куктош бениҳоят натиҷаҳои нигаронкунанда дорад. онҳо ҳамагӣ 3 гол заданд ва 17 гол ба дарвозаи худ сар доданд. ҳаракати бисёр зебои Мбеке, баъдан партофти тӯб аз сӯи Отабек Каримов ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳуҷуми хатарноке ки мо шумо дидем чӣ гуна маҳз ҳамин ду футболбоз аз канори чап роҳандозӣ карданд ва дар ниҳояти кор ҳамон ҳуҷум бартараф карда шуд. хуб, мухлисони дастаи Сарафшанро ҳам мо шумо дар майдон дида истодаем. имрӯз онҳо аз шаҳри бостонии Сарафшан барои тамошои бозӣ, барои дастгирии дастаи дӯстдоштаи худ ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ташриф оварданд. умуман бояд ин нуктаро ҳам гуфта гузорем ки яке аз дастаҳои сермухлистарин дар футболи тоҷик маҳз дастаи Сарафшан аст ва бисёрам хуб шуд ки ин даста дигар бора ба Лигаи олӣ баргашт. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Сарафшан, меҳмонон ташаббусро ба даст мегиранд. вазъияти хатарнок аст. инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад дар лаҳзае ки пас сурат гирифта буд аз сӯи бозигари рақами 77 Хуршедҷон Олимов. биёд як бори дигар бубинем лаҳзае ки пас дода мешавад. бале, ана ҳаминҷо аллакай худатон метавонед бубинед ки чӣ гуна офсайд аст. бозигари рақами 7 Ҷамшед Ҳасанов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. хуб, Сарафшан дар 7 даври рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар, дӯстони арҷманд 8 имтиёз ҷамъ овардааст ва ин даста ҳоло дар зинаи ҳафтуми Лигаи олӣ мавқеъ дорад баъд аз 7 даври рақобатҳо. бозигарони дастаи Куктош аз ӯдаи бартараф кардани ҳуҷуми ҳариф баромаданд. инҷо боз ҳам як ҳолати дигаре ки метавонист боиси роҳандозии ҳамлаи футболбозони дастаи меҳмон шавад. бале, онҳо талошро давом медиҳанд. ирсоли тӯбро мебинем. Илҳом Баротов, партофти тӯб аз сӯи ӯ, аммо бенатиҷа. Илҳом Баротов бо сабаби осеб доштан дар ибтидои мавсим дар бисёре аз бозиҳо ҳунарнамоӣ накард, вале дар 2-3 даври охир пайваста ӯро дар майдон мебинем ва аллакай бисёр футболбози муфид будани худро барои дастааш ҳам собит карда истодааст бо он пасҳои голӣ, бо голҳое ки дар маҷмӯъ ба ҳадаф мерасонанд. ва тавре гуфтем, дар даври гузашта вақте Сарафшан 2-1 ғалаба ба даст овард, яке аз голҳоро маҳз Илҳомҷон Баротов ба ҳадаф расонд.
ирсоли тӯб аз сӯи Абдуфаттоҳ Худоидодзода натиҷа надод. мубориза идома меёбад. футболбозони дастаи Кӯктош ҳоло боз ҳам тӯбро ба ихтиёри худ гирифтанд ва кӯшиш доранд ки ҳуҷуми навбатиро роҳандозӣ кунанд. муҳсин Абдуғаффоров бо тӯб, идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем ва меафтад муҳсин Абдуғаффоров. дар ин ҳолат Бахтиёр Комилов бошад, садои иштаки худро баланд мекунад ва ишора бар он дорад ки қоидаи бозӣ дар ҳамон лаҳза вайрон шуда буд. як бор дигар биёед бубинем. хуб, қоидаи бозиро бале Илҳом Баротов дар ҳамон лаҳза вайрон кард, вақте аз пироҳани ҳариф дошта аз китфи ӯ ба замин кашид. дар натиҷа мо шумо дидем ки дар ҳамон ҳолат афтид муҳсин Абдуғаффоров. хуб, имкон ҳаст аз вазъияти стандартӣ бозигарони дастаи Кӯктош истифода баранд ва ҳоло хоҳем дид ки бо чӣ равише аз ин вазъияти стандартӣ дар ихтиёрдоштаи худ онҳо истифода мекунанд. хуб, 5 нафар дар девори дифоӣ ҷо мегиранд ва ҳамзамон бо ин бубинед 4 футболбози дастаи Кӯктош дар назди тӯб ҳастанд. масъулияти онҳо давом дорад. дуру дароз тайёрӣ мебинанд барои истифода аз ин ҳолат ва довар ҳам акнун иҷозати худро дода истодааст. биёед таваҷҷӯҳ кунем. зарба иҷро шуд ва тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. зарбаро бозигари рақами 15 Адҳамҷон Абдуллоев иҷро кард. тавре шумо дидед ба яке аз бозигарони дастаи Сарафшан ки дар девори дифоӣ қарор дошт, тӯб расиду бо ҳамин баргашт. умуман дар ҳайати дастаи Сарафшан дӯстони гиромӣ ба фарқ аз бозии даври гузашта бо Вахш ки гуфтем бо ғалабаи онҳо дар майдони хонагиашон ҷамъбаст шуд ва Сарафшан ҳам баъд аз таъмиру навсозии варзишгоҳи хонагии худ аввалин маротиба бозиро дар Сарафшан арена қабул кард. тағйиротҳо дида мешавад ва ба фарқ аз бозии гузашта умуман имрӯз мо се тағйиротро метавонем ёдовар шавем. дарвозабон Далерҷон Баротов ки гуфтем ба тими миллии кишвар ҷалб шудааст, ҳамчунин ним муҳофизатгар Ҳоҷибойзиёев ва ҳамлагар Муҳаммадалӣ Азизбоев имрӯз дар ҳайати асосии даста иваз шуданд. партофти Абдуфаттоҳ Худоидодзода натиҷа надод ва бозигарони дастаи Кӯктош ҳоло аз нав боз тӯбро ба наздикии ҷаримагоҳ равон мекунанд то ин ки боз ҳам мубориза сурат гирад ва ҳуҷуми навбатии дастаи мизбон барпо карда шавад. хеле хуб мубориза бурд футболбози дастаи Кӯктош ва тӯбро дар ду мавриде ки наздик буд аз даст диҳад дар ихтиёри худ ва ҳамдастаҳояш нигоҳ дошт. як бор дигар ҳамон ҳолатро мебинем. вуҷуд доштани офсайд барои ҳамлагари дастаи Кӯктош Адҳамҷон Абдуллоев ба эътибор гирифта шуд ва бо ҳамин ҳуҷуми бозигарони дастаи Кӯктош ҷамъбаст шуд. яъне вуҷуд доштани офсайд албатта аз сӯи доварон дар ҳамон ҳолат хеле хуб мушоҳида гардиду зуд рафти ҳуҷуми дастаи Кӯктошро тавонистанд онҳо манъ кунанд. талошҳои бисёр хуб аз сӯи футболбозони дастаи Кӯктош акнун ин дақиқаҳо ба назар мерасад. баъд аз фаулие ки Сарафшан дар ибтидои бозӣ дошт, оҳиста оҳиста дастаи мизбон ҳам кӯшиш карда истодааст ки имкониятҳои хуби худро ба вуҷуд орад ва якчанд талошҳои бисёр диданӣ аз сӯи дастаи мазкур ҳам ба назар расид.
Атамҷон Холбоев пас медиҳад ба канори рост. мавсими кунунӣ дар ҳайати дастаи Куктош тағйиротҳо бениҳоят зиёд аст ба фарқ аз мавсими қаблӣ. тавре медонед бозигарон тақрибан 80% дигар шуданд, ҳайат нав шуд, ҳатто зиёдтар аз ин ҳам метавонем бигӯем. ва он гурӯҳи футболбозоне ки гӯем асоси дастаи мазкурро ташкил медоданд ба бошгоҳи гуногун рафтанд. инҷо вазъияти хатарнок аст, имконияти беҳтарин ва туп ба сутуни дарвоза расида бармегардад. боз як зарбаи дигар. дар ин ҳолат бошад дарвозабон наҷот дода истодааст. шонси беҳтарин барои Мбеке, аммо зарбаи ӯ ба сутуни дарвоза расида бармегардад. як бори дигар ҳоло метавонед бубинед инҷо офсайд набуд. дар мубориза бо Холбоев тавонист муваффақ шавад. аз паҳлӯи дарвозабон тупро гузаронид, аммо туп ба сутуни дарвоза расида баргашт ва зарбаи дуюмро аллакай дарвозабон Куае Готсон бартараф кард. аз зарбаи кунҷи ҳоло туп ба бозӣ дароварда мешавад. фишори футболбозони дастаи Истарафшан меафзояд ҳамин лаҳзаҳо. ирсоли навбатии тупро мебинем, аммо дар ин мубориза дифоъгарони дастаи Куктош муваффақ шуданд. боз туп ба ихтиёри бозигарони меҳмон баргашт. идомаи ҳуҷуми онҳо Илҳом Баротов, ирсоли туп аз сӯи ӯ ба канори рост. хуб, Илҳомҷон Баротов дар ҳолати қаблӣ ҳуҷумро давом дода натавонист ва то ба охир ӯ кӯшиш мекунад ба ҳамдастояш кӯмак кунад, ба қафо баргашта дар прессинг ҳам иштирок кард ва маҳз таъсири ҳаракатҳои ӯ буд ки футболбозони дастаи Куктош натавонистанд ҳамларо давом диҳанд. хуб, ҳуҷуми хатарнок акнун бо иштироки футболбозони дастаи Куктош ва чӣ гуна ҳолат ба вуҷуд меояд. каме вазъияти нофаҳмо ва бисёр ҳамзамон бо ин мушкил барои дарвозабони дастаи Истарафшан буд, дарвозабони ҷавони ин даста Беҳзод Ҳакимов. ва бубинед Абдуфаттоҳ Худоидодзода дар ҳолати иҷрои зарбаи аввал комёб нашуд. пеши роҳи ӯро дифоъгари ҳариф гирифта тавонист дар ҳамон ҳолат Мирзоҳид Мирзо Маҳмудов ва баъдан туп аз майдон берун баромад. инҷо бошад аз зарбаи кунҷӣ зарба рост мустақиман сӯи дарвоза равона мешавад. бисёр айёрона дар ҳамон ҳолат зарбаро иҷро кард футболбози дастаи Куктош, бозигари рақами 7 Урал Чориев. боз як ирсоли дигарро мебинем. мубориза давом дорад ва инҷо акнун футболбозони дастаи Истарафшан аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. муҳаммад Камол пешдастӣ мекунад ва иҷозат намедиҳад ки Илҳом Баротов аввалин шуда тупро қабул намояд. аут ба фоидаи дастаи Куктош инҷо ишора шуда истодааст. Собир Холматов маҷбур аст ба қафо пас диҳад. хуб, дар ҳайати дастаи Куктош ҳам ба фарқ аз бозии қаблияшон ки гуфтем зидди Равшан дар сафар 3-0 дучори бохт шуданд, имрӯз тағйиротҳо дида мешавад ва дар нимаи якуми бозӣ бар муқобили Равшан бениҳоят бозӣ гӯем сусту заиф буд. дар қисми дуюм фаъол шуд. дастаи Куктош аммо дер шуда буд. онҳо дигар дар нимаи дуюм чизеро иваз карда натавонистанд. Равшан бо ҳисоби калони 3-0 дар даври гузашта дар хонаи худ Куктошро торумор кард. аз ҷумла дар хатти дарвоза Равшан Содиров ки аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуда буд, имрӯз иваз шудааст. Куае Готсон ба ҷои ӯ ба майдон баромад. мо ҳамчунин дар майдон Табрез Азимзодаро намебинем. ба ҷои ӯ Аҳтамҷон Холбоев аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуд. хуб, Абдуфаттоҳ Худоидодзода, Муҳсин Абдуғафоров ки дар ҳамон бозӣ онҳо низ дар ҳайати асосӣ набуданд, имрӯз аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромаданд.
خلاص تغییرات‌های نظر است در حیاتی این دسته هم با فرق از بازی دوری گذشته مشاهده می‌شود. با این ترتیب 4 فوتبالباز این دسته عوض شدند. حالا یک امکانیتی بسیار هم خوب و ضربه که از مسافه دور ما و شما می‌بینیم با اشتراک بازیگران این دسته کوکتاش. با مشکلی هم باشد دروازه‌بان جوان حکیموف توانست این ضربه را برگرداند. یک بار دیگر میتوانید ببینید ضربه سوی بازیگری رقمی 15 ادهمجان عبداللهیف اجرا شد. باز یک ارسال دیگر از وضعیت استانداردی به داخل جریمه‌گاه و دفاعگران سرافشان این حالت را برطرف کرده ایستادند. خوب نوبت به نوبت هر دو دسته هجوم‌های خطرناک خود را تشکیل میکنند. اکنون عکس الهجومی بازیگران این دسته سرافشان را دیدن همان ممکن با قوه بزرگ آنها به خط حمله میروند. فرصت بسیار هم خوب است، پس هم بسیار موفق اجرا شد. وضعیت خطرناک، ضربه و دروازه‌بان برگرداند. در همان حالت ضربه اجرا شده را طور ما شما دیدیم جمشید حسنوف که با سرعت بلند از کنار راست به هجوم پیوست شد، امکانیت بهترین را داشت اما آن را استفاده کرده نتوانست. عبدالفتاح پس او به هم دستش ادامه هجوم فوتبالبازان دسته کوکتاش را میبینیم. صابر خولماتوف پس او به محمد سلامزاده اما از محمد سلامزاده توپ را میگیرند. اکنون سرافشان میتواند هجوم تشکیل کند. بازی بسیار هم کشاد از هر دو جانب. خوب توپ به داور رسید و در این لحظه البته داور موظف است توپ را به اختیاری دسته که تو رسیش به او دخل داشت تعلق داشت برگرداند و این کار را به اختیار کامل انجام میدهد. اما پیشروی هجومی بسیار خوبی دسته استرافشان اندک گرفته شد. شاید ممکن آنجا آنها میتوانستند کمی با سرعت‌تر حمله خود را راه اندازی نمایند. باز یک پرتافت دیگر رو میبینیم اما این وضعیت این لحظه ها برطرف میشود. خوب بازی بسیار جالب و دیدنی رو هر دسته پیشنهاد کرده ایستادند و این همان لحظه بود که رفت هجومی بازیگران دسته استرافشان باز داشته شد. باز یک ضربه دیگر رو اینجا از سوی جمشید حسنوف ما شما میبینیم اما این دفعه ضربه زده لیگنری ازبکستانی دسته سرافشان خطا هم بود. تکرارا همین حالت رو برای ما شما نه این حالت قبلتر از این است وقتی امکانیتی بهتر بود برای جمشید حسنوف پیشنهاد کرده ایستادند و طور میبینید ضربه زده او رو کوای گوتسن برطرف کرد. سرافشان یکی از اون دسته‌ای است که در موسم کنونی مخصوصا در ابتدای موسم همه لیگنرهایی که به حیات خود جلب کرده است اونها رو مقصدناک استفاده میبرند، یعنی همه اونها در ابتدای بازی در حیات اساسی جا میگیرند. از جمله امروز هم طور میبینیم 7 لیگنر دسته از دقیقه اول وارد میدان شدند. تنها یک نفر از افریقا است و 6 نفر فوتبالباز دیگر لیگنرهای این دسته از کشوری ازبکستان دعوت شدند. خطای فوتبالبازان استرافشان رو دیدیم. اکنون این امکان میدهد که کوکتاش به عکس الهجوم گذارد. عبدالفتاح خدایدادزاده پسی او لیک در این لحظه ها امکان نمیشود تا توپ را قبول کند ادهمجان عبداللهیف. بازیگران خط حمله در دسته کوکتاش بسیار جوان و خونگرم هستند و اگر اهمیت داده باشد بسیار با سرعت بلند هم حرکت میکنند. این میتواند برای دفاعگران دسته استرافشان در رفت بازی امروزه بعضی از مشکلی ها را با وجود دارد. مثلا اورال چوریف
бо ҳамроҳи атҳамҷон абдуллоев ва абдулфаттоҳ худойдодзода хело хуб ба ҳуҷумҳо пайваст мешаванд. алекс гиамфи аз аут тӯбро ба бозӣ даровард ва довар дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор гирифт. ҷолиб ин аст ки дӯстони гиромӣ дар ҳайати дастаи куктош тавре болотар гуфтем ин даста дар маҷмӯъ дар ибтидои мавсим дар 7 бозӣ 3 гол задааст ва ҳар 3 голро танҳо як нафар ба дарвозаи ҳарифон ворид кардааст. ин муҳсинҷон абдуғаффоров аст, ин муҳофизатгари даста. дигар бозигарони ин тим токунун ба задани гол муваффақ нашудаанд. тӯб ба даст расид, аммо довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад, зеро тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи куктош боқӣ монд. атҳамҷон холбоев партофти тавили тӯб аз сӯи ӯ ва бозигарони истарафшан аз ӯҳдаи бартараф кардани ҳуҷуми ҳариф баромаданд. боз як ҳуҷуми дигар тавассути канори чап абдулфаттоҳ худойдодзода, ирсоли тӯб аз тарафи ӯ ва ин ҷо тавре мебинем дарвозабон зуд аз мавқеи худ мебарояд. беҳзод ҳакимов ва баъдан футболбози дастаи куктош ба ӯ рафта бармехӯрад. каме нофаҳмӣ аст байни бозигарон. як бори дигар биёед бубинем. албатта аз беэҳтиётии худ рафта ба дарвозабони ҳариф бархӯрд ҳамлагари ҷавони дастаи куктош. валакай ин нофаҳмӣ бартараф шуд ва бозиро давом додан мумкин аст. хуб, чун сухан дар бораи нишонзани беҳтарини дастаи куктош рафт ва гуфтем ки ҳар 3 голҳои ин дастаро ки аз ибтидои мавсим ҳамин миқдор гол доранд як нафар задааст. бояд ёдовар шавам ки шумраи голҳои сарафшан зиёдтар ҳастанд. онҳо 9 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид карданд ва айни замон беҳтарин нишонзан дар ҳайати дастаи мазкур ин мбеке сиабатчу аст. мбеке сиабатчу деудони ба задани 3 гол муваффақ шудааст. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини мавсими кунунии лигаи олӣ бошад ҳамлагари дастаи истиқлол элеке чибуэке блессинг пешсаф мебошад. дарвозабон кае готсон боз ҳам пешдастӣ кард, аммо ҳамзамон бо ин довар тавре ишора мекунад офсайд вуҷуд дошт. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи сарафшан аст. онҳо аз ӯдаи бартараф кардани ҳамлаи навбати ҳарифи худ баромаданд. оҳиста фикр дорам акнун бозигарони дастаи сарафшан кӯшиш мекунанд то бозии бисёр хубу ҷолибе ки аз ибтидои мавсими кунунӣ пешниҳод карда истоданд онро нишон диҳанд. аммо куктош дар майдони худ бозӣ карданашро фаромӯш намекунем дӯстони гиромӣ. абдулфаттоҳ худойдодзода паси собир холматовро қабул кард. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва бисёрам вазъияти хатарнок аст. дар ин ҷо тавре мебинед шояд дарвозабон беҳзод ҳакимов интизор набуд, аммо зарбаи задаи атҳамҷон абдуллоев ба сутуни дарвоза расид ва хавфу хатари зиёдеро ҳам метавонист дар пай дошта бошад. аммо ба бахти дарвозабони ҷавони истарафшан тӯб баъд аз расидаш ба сутуни дарвоза ба наздик омад ва бо ҳамин хавфу хатар бартараф шуд. илҳом баротов
ирсоли тавили ту ба сӯи ӯ ба канори чап. бозигарони дастаи меҳмон акнун зарбаи кунҷӣ кор мекунанд ва биёед бубинем ки аз вазъияти стандартии навбатӣ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. як бора партофти тӯб сурат нагирифт тавассути бозигузорӣ. инак ирсоли тӯбро мебинем, аммо бенатиҷа. як бор дигар ҳолати хатарноке ки чанд лаҳза пештар аз ин буд барои мову шумо пешниҳод мешавад. воқеан ҳам ҳар ду даста дар нимаи аввал бисёр бозии хубу ҳуҷумкорро пешниҳоди мо карда истоданд. ман метавонам бигӯям ки бозии кушодам ҳаст. бозие ки дар даври гузаштаи Сарафшан дар хонаи худ дошт ва бо ҳисоби 2-1 ғалабаро ба даст овард, бояд гуфта гузарем ки дар маҷмӯъ агар бигирем ҳунарнамои даста хуб буд, чун дар ибтидои бозӣ онҳо тавонистанд 2 голи зудҳангоми худро ба ҳадаф расонанд. дар дақиқаи 7 Мирзоҳид Мирзо Маҳмудов гол зад ва баъдан Илҳом Баротов дар дақиқаи 14. аммо ҳамзамон бо ин онҳо хеле зуд ба дарвозаи худ гол сар доданд. 7 дақиқа пас аз голи дуюми худ онҳо маҷбур шуданд тӯбро аз сӯри дарвозаи худ берун кунанд. Бекмурод Ҳаитов гол зада буд дар дақиқаи 21 аз ҳайати дастаи Бахш. вале дар нимаи дуюм дигар мо шоҳиди гол нашудем ва бо ҳамин бозӣ 2-1 ба фоидаи Иста Равшан ҷамъбаст шуд. лаҳзае ки Абдуфаттоҳ Худоидодзода ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. каме футболбозони дастаи Иста Равшан шояд якдигарро дуруст дарк накарданд, аммо ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри онҳо боқӣ мемонад. тӯб аз майдон берун карда шуд. довар рафти бозиро манъ мекунад ба хотири оне ки чанд лаҳза пештар аз ин қоидаи бозӣ аз сӯи футболбозии дастаи Кӯктош вайрон шуда буд. довар иҷозат дода истодааст барои идомаи бозӣ, ҳарчанд баъзе баҳсу гӯем нофаҳмиҳо ҳам ба вуҷуд омад дар ҳолати қаблӣ. ва Иста Равшан аз нав ба ҳамла мегузарад. Мбеке Деудони ирсоли тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. Муҳаммад Камол хело ҷаҳишҳои хуб дорад дар қабати дуюм ва инҷо тӯбрабои навбатӣ аз сӯи футболбозони Иста Равшан. имконият пайдо шуданаш ҳам аз эҳтимол дур нест, аммо маҷбур мешаванд ба қафо пас диҳанд. ирсоли тӯб аз сӯи дифогари ин даста ба канор натиҷа надод. варзишгоҳи марказии ноҳияи рӯдакӣ аслан варзишгоҳе ки бозии хонагии худро доир мекунад дастаи Кӯктош, варзишгоҳи Нефтяник ном дорад, аммо ҳамзамон бо ин дар
маркази ноҳияи рӯдакӣ бунёди як варзишгоҳи бузург дар нақша аст. ҳоло дар ҳарду ин варзишгоҳ корҳо давом доранд, корҳои сохтмонӣ ва мумкин аст дар марҳилаи дуюми чемпионат махсусан дастаи Кӯктош бозиҳоро дар хонаи худ дар варзишгоҳи Нефти Аникс барпо кунад ва корҳои таъмиру таҷдиди ин варзишгоҳ, васеъ кардани ҳудуди он, зиёд кардани шумораи нишастгоҳҳо, бунёди нишастгоҳҳои нав, таъмиру азнавсозии утоқҳои либоси васкунӣ ба пуррагӣ ҷараён доранд. инҷо вазъияти хатарнок ба вуҷуд омада истодааст ва фурсате ки аз даст меравад дар ин ҳолат. хело шонси хуб буд барои дастаи Сарафшан то ин ки ба дарвозаи ҳариф тӯбро равон кунанд, аммо аз уда ин кор намебаранд. бибинед инҷо офсайд нест барои нимуҳофизатгар Азамат Исроилов. партофти тӯб аз сӯи ӯ ба ҳамдастааш, аммо талошҳои бозигари рақами 20 Отабек Каримов натиҷа надод ва баъдан зарбае ки ҳам буд дар охир ба футболбози дастаи Кӯктош расида аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Сарафшан аст. партофти тӯбро мебинем ва бисёр ҳам ҷаиши акробатикии зебо, аммо худи зарба бошад на он қадар дақиқ аст. зарбаро Мирзоҳид Мирзомаҳмудов иҷро кард. як бор дигар биёед бубинем. хело баланд. خب نوفهمی بین فوتبالبازان در این لحظه ها برخورد بسیار جدی در مرکزی میدان بود. بیاید یک بار دیگر ببینیم. خب در دو مورد برخورد بوده است بین محمد کمال و الهام баротов. این برخورد البته نسبتا جدی‌تر بود نظر به برخورد دیگری که دیده شد. ولی داور بدون نشان دادن کارت زرد و فکرم این حالت رو حل و فصل کرد. деудони кӯшиш мекунад, аммо ин партофти ӯро дарозабон ба дасти худ мегирад. бо ҳамин хавфу хатар бартараф шуд. ба фарқ аз бӯзи даври гузаштаи худ дастаи Кӯктош тавре болотар ҳам ишора кардем. ҳунарнамояш имрӯз нисбатан беҳтар аст. ولی حالا این تنها قسم یکمین بازی است که ما و شما تماشا کرده ایستادیم. نیمه دومی رقابت باشد ما و شما را در پیش انتظار است. سرعتی بلند کسب میکند اورال چوریف، توپ را نگاه می‌دارد و ضربه کنجی به فایده همدسته هایش هم کار میکند. یک بار دیگر انمان حالت رو برای ما و شما نشان میدهند. میدونید دوار اگر مشاهده کار میشد میتوانست تا با کاپیتان دسته استرافشان آگاهی هم دهد در همان لحظه، زیرا البته در واکنش به عمل حریف چنین حرکت کرد الهام баротов. اما باید در میدان فوتبال احترام یکدیگر، رعایت قانون قاعده فوتبال و بدون گویم استفاده از زوری رقابت صورت گیرد. این چیز به همه دسته ها، به همه فوتبالبازان در تمامی مسابقه ها توصیه داده می شود و اونها باید به این چیز عمل نمایند. زیرا
тавре маълум аст дар риштаи футбол истифода аз зури бозуву қувваи худ иҷозат дода намешавад. илҳом баротов паси бисёр хуберо иҷро кард, аммо девдони тӯбро қабул карда натавонист. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Сарафшан боқӣ мемонад. мавҷи дуюми ҳуҷумро мебинем. инҷо чӣ? акнун ин ҳолат бартараф шуда истодааст. як бори дигар ирсоли тӯбро ба самти Мбеке Девдонӣ метавонед бубинед. талошҳои ӯро ҳам дидем, аммо Муҳаммад Камол пешироҳи ҳамон зарбаро гирифта тавонист. хеле хуб мубориза мебарад Муҳаммад Камол ва аслан ин дифогари марказии дастаи Куктош дар мавсими қаблӣ ҳамон намояш бисёр хуб буд ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. дарвозабони дастаи Истарафшан. خب افساید وجود داشته است در این حالت. هنگام برآمدن از موقع خود چندان به خود باور نداشت دروازه‌بان کوایه گودسون و علاوه بر این طور ما و شما می‌بینیم از همان حدود جریمه‌گاه هم بیرون نبود، میتوانست با دستان خود توپ را به دست گیرد، اما در این زمینه ناقدر گویم با دقت است دروازه‌بانی مذکور و اشتباهی بسیار دقیقی او در موسم قبلی لیگ اولی فوتبال کشور فکر دارم در خاطر بسیاری ها باقی مانده است. مثلا در دو بازی که مقابل کوکتوش داشت در حیاتی دسته رگرتاد است با خطاهای دقیق ترین راه داده بود این دروازه‌بان. و تقدید ببینید که اکنون این فوتبال باز با حیاتی دسته کوکتوش آمده پیوست تابستان در اوزان گزارشی زمستانه در لیگ اولی فوتبال کشور. دقیقه آخرین وقتی اساسی جریان دارد. هنگام پاس دادن به خطا راه می‌دهد بازیگری دسته سرافشان و با همین هجومی آنها خاتمه یافت. یک دقیقه وقت اضافه شد. صابر خولماتوف با توپ. توپ را نگاه می‌دارد از حد زیاد و دور و دراز در اختیار خود و بعدا هنگام پاس دادن به اشتباه راه داده ایستاده است این فوتبال باز. اوت با فایده دسته سرافشان است. ارسال نوبتی توپ با کناری راست طور دیدید با سمتی فوتبال بازی که از این کنار پیوسته با هجوم ها همراه میشه. جمشید حسنوف به نتیجه جنبست شد. یک دقیقه وقتی اضافه شده هم دوستان گرامی اینجا به خاتمه خود نزدیک می شود و در همین لحظه ها داور بختیار کامیلوف صدای هشتک خود را بلند میکند و دسته ها را به تنفس دعوت کرده ایستاده است. نیمه اول با همین جنبست شد دوستان گرامی، حساب شده نشد، اما بازی بسیار خوب و جالب را دسته ها پیشنهادی ما کردند. وضعیت های زیادی خطرناک بود، امکانیت های ضروری برای گل زدن بود، اما هر دسته استفاده نبردند. حالا باشد تنفس.
иqdumi калонтарини бонки Эсхата дар таърихи 30 сола 3 адад хонаи якҳуҷрагӣ дар шаҳри Душанбе ва 1.5 миллион сомонӣ тӯҳфаҳои пулӣ соҳибони худро интизоранд. ин аксияи интиқоли бурднок 2024. интиқоли пулиро аз хориҷа қабул ва ё ба хориҷа ирсол намуда иштирокчии аксия гардед. шидовед, аксия то санаи 31 октябри соли 2024 амал мекунад. бонки Эсхата бо ҳам ба сӯи комёбиҳо. алло дадаш, фаҳмидам. интиқолро ба бонки Эсхата равон мекунам. вале соҳиби хона мешавем. Участвуй в акции «Найди приз» в пачке и выиграй крутые призы от сухариков «Флин». Ищи в магазинах акционные пачки с лентой и меняй купоны на призы.
Дудакӣ ва Истарафшани шаҳри Истарафшан тамошо карда истодаед. Баъд аз анҷоми нимаи аввал ҳисоб кушода нашуда 0-0 ва инак дастаҳо аз танаффус баргаштанд ва қисми дуюми рақобат ҳам оғоз шуд. хуб дӯстони гиромӣ, танҳо як нуктаро мехостам ишора кунам ки дар оғози қисми дуюм тағйирот дар ҳайати дастаи Куктош дида шуд. дифогари марказии даста Аҳтамҷон Холбоев ки рақами 17 бозӣ мекард ва замон капитани даста буд, аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ ба майдон Азимзода Табрез рақами 2 баромад ва акнун бозиро ӯ дар ҳайати дастаи Куктош бояд давом диҳад. ҳайатҳои асосии ҳарду дастаро бори дигар ёдовар мешавам. аз ҷумла биёед аз дастаи мизбон Куктош бори дигар шурӯъ кунем. дар хати дарвоза рақами 16 Куае Готсон аст. футболбозони хатти дифоъ рақами 5 Алекс Гиамфи, рақами 20 Муҳаммад Камол, рақами 4 Наврӯз Бобоев ва рақами 2 Табрез Азимзода ки чанд лаҳза пештар аз ин ба ҷои Аҳтамҷон Холбоев ба майдон баромад. рафти бозӣ инҷо манъ карда мешавад. хуб вайроншудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Истарафшан шояд ба назар расид. дар хатти ним муҳофиза бозӣ карда истоданд Муҳаммад Саломзода рақами 6, рақами 11 Муҳсинҷон Абдуғафоров, рақами 10 Собирҷон Холматов. ҳамлагарон 3 нафар ҳастанд. инҳо рақами 9 Абдуфаттоҳ Худойдодзода, рақами 7 Урал Чориев ва рақами 15 Адҳамҷон Холбоев. сармураббии даста Ҳикмат Шарипов аст ки дар рафти бозӣ имрӯза метавонем бигӯем бо тарҳи ҷойгишаи 4-4-2 бозӣ карда истодааст, аммо дар баъзе аз ҳолатҳо ҳатто дида мешавад ки дар хатти ҳуҷум тарҳи ҷойгиршавии даста метавонад ба 4-2-3-1 ҳам иваз шавад. хуб ҳайати дастаи ҳарифи онҳо Истарафшан барои бозӣ ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 16 Беҳзод Ҳакимов қарор дорад. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: дифоъгарон рақами 18 Ҷавоҳир Расулов, рақами 4 Мирзоҳид Мирзо Маҳмудов, рақами 15 Амири Фарҳод, рақами 20 Отабек Каримов. дар хатти ним муҳофиза Хуршедҷон Олимов рақами 77, рақами 6 Ҷаҳонгир Аҳмадов, рақами 10 Илҳомҷон Баротов, рақами 7 Ҷамшед Ҳасанов, рақами 3 Азамат Исроилов ва ҳуҷумкунандаи марказӣ Мбеке Сиябатчу Девдони рақами 99 бозӣ карда истоданд. сармураббии даста Нумон Ҳасанов аз кишвари Ӯзбекистон аст ва имрӯз таҳти роҳбарии Шӯҳрат Шамсиев дастаи Истарафшан дар майдон ҳунарнамоӣ дорад. барои онҳое ки натавонистанд бо сабабҳои гуногун қисми якуми бозии дастаҳои мазкурро тамошо кунанд, ман мехостам каме маълумот диҳам. инҷо Илҳом Баротов бо топ кӯшиш дорад ки зарба иҷро кунад ва зарба ҳам мезанад, аммо рост ба дасти дарвозабони ҳариф буд ин зарба. хуб қисми якум бисёр фаъол буд аз ҳарду ҷониб. ибтидо Истарафшан бартариро бар даст гирифт, сипас мувозинатро барқарор кард Куктош, аммо ба навбат боз ҳам дастаҳо дар рафти қисми аввал вазъиятҳои бисёр хатарнокеро ба вуҷуд меоварданд ва ҳар даста имкониятҳои хуби голзанӣ ҳам доштанд. аз ҷумла якдафъаи зарбаҳои задаи бозигарони ин тим ба сутуни дарвоза расиданашро ёдовар шуданамон мумкин аст. ҳайати дастаи Истарафшан зарбаи задаи Мбеке Сиябатчу Девдони ба сутуни дарвоза расида бошад, пас зарбаи задаи ҳамлагари марказии дастаи Куктош Адҳамҷон Абдуллоев ба сутуни дарвоза расида баргашт. имкониятҳои хуби голзаниро истифода накарданд. бозӣ бисёр кушод ва ҳуҷумкорро ҳарду ин дастаҳо барои мо пешниҳод карданд ва фикр дорам акнун дар қисми дуюм ҳам ин дастаҳо кӯшиш мекунанд то ҳамин гуна як бозиеро пешниҳоди мо кунанд. Муҳсин Абдуғафоров ва ҳаракатҳои ӯ якам дастаи онҳо ҳоло дар замин хобидааст, вале ба ҳар ҳол футболбозони дастаи Куктош мехоҳанд ҳуҷумро давом диҳанд. инҷо футболбози осеб гирифтаам аз ҷои худ бархест ва ишора дорад ки бозиро давом медиҳад. аз дасташ каме лад бардоштааст футболбози дастаи Куктош ва тавре мебинед ҳоло ҳам ишора бар он дорад ки каме ҳангоми бархӯрд ба замин осеби гирифтаи ӯ захмаш боқӣ мондааст ва акнун ба ҳар ҳол ба кӯмаки табибон муроҷиат накарда истодааст. бозиро давом медиҳад Урал Чориев.
برای شدن قاعده بازی رو در این حالت داور به اعتبار میگیرد. الکس گیامفی به اشتباه راه داد و نافهمی بین او و همچنین فوتبالبازی دسته ایسترافشان دیده می شود. بیاید یک بار دیگر ببینیم. خب بعداً شاید همون حالت رو برای ما و شما پیشنهاد میکنند. دیگر بار بازیگران دسته ایسترافشان فاول شده ایستادند و باز هم کوشش دارند از ابتدای قسم دوم رقابت برتری را به دست خود گیرند. محمد سلامزاده در این حالت به خطا راه میدهد و قاعده بازی را از او ویران میکند. یک بار دیگر بیاید ببینیم. مورد به یادآوری است که دسته ایسترافشان در دو بازی آخری خود 4 امتیاز به دست آورده است. از جمله آنها در بازی با اسخط روزی 12 می پیش صف بودند، اما در آخر آمده امکان دادند که حریف حساب را برابر کند و غلبه از دست رفت. همزمان با این در رقابت با وخش آنها 2-1 پیروزی خود را صاحب شدند. از این پیش باشد 2 دفعه پای در هم باختهای دسته ایسترافشان به قید گرفته شد، از جمله در برابر روشن و در برابر کلوب مرکزی ورزشی ارتش. در هر دو بازی هم با حسابی 1-0 آنها مغلوب شدند. برای شدن قاعده بازی رو میبینیم و داور مجبور است رفتی بازی رو منع کند. خطا از سوی بازیگر رقم 77 دسته ایسترافشان به نظر رسید. خورشید جان اولیموف به اشتباه راه داد در برابر صابر خولماتوف. اکنون صابر خولماتوف بعد از آن که احتم خولبویف از میدان گرفته شد با دستبندی کاپیتانی در میدان بازی کرده ایستاده است و طور میدانید او یکی از فوتبالبازان سابقه داری دسته کوکتاش است و علاوه بر این در لیگ اولی فوتبال کشور یکی از بازیگرانی از نگاه سن و سال بزرگترین هم به حساب می رود. و با احترامی که البته چون این فوتبالبازان در داخلی دسته در بین فوتبالبازان دارند حتما دستبندی کاپیتانی به آنها تقدیم می شود. پرتافتی توپ را میبینیم بسیار هم حالتی خطرناک است، اما وجود داشتن افساید هم آشکار می شود. دسته ایسترافشان در موسم کنونی رقابت ها رو در سفر آغاز کرد. روزی 7 اپریل در بازی با استقلال هنرنمای فوتبالبازان دسته ایسترافشان در همون رقابت خوب بود در مجموع، ولی 3-1 مغلوب شدند. اما کسبیت و درجه فوتبالبازان استقلال البته فرق کننده است. اینجا یک ضربه دیگر از سوی بازیگری دسته ایسترافشان دیده می شود. این مراتب ضربه رو جمشید حسنوف زد. جمشید که در قسم اول امکانیت ها داشت اما اونها رو استفاده نبرد. بسیار توپ‌بازی خوب، اما فوتبالبازان دسته کوکتاش در این حالت توپ را در میدان نگاه داشته نتوانستند. امیر فرهاد از اوت توپ را به بازی در آورد. همدستای دیگری او اکنون میخواهند حمله را دوام دهند و در همین لحظه خطای بازیگری دسته ایسترافشان خطای بازیگری دسته کوکتاش البته دیده شد. دفاعگر نوروز بوبویف با فوتبالبازی حریف برخورد با جمشید حسنوف. خوب نخستین امتیازهای خود را دسته ایسترافشان موسم کنونی در بازی با دسته برقچی به دست آورد وقتی 1-1 مساوی بازی کرد و اولین غلبه آنها بر مقابل پنجشیر به قید گرفته شد. 3-1 در سفر آنها ظفر یافتند. 2 غلبه و 2 مساوی در 7 بازی اول به قید گرفته شد. داور رفتی بازی را منع میکنند به خاطر خطایی که از سوی فوتبالبازی دسته ایسترافشان دیده شد. یک بار دیگر بیاید ببینیم. خب اینجا با فکرم بحث کردن چندان ضرورت ندارد، زیرا
футболбози ҳарифро ба замин афтонд дар ҳолати қаблӣ ҷаҳонгир аҳмадов. ҳаракати бисёр зебо аз сӯи Илҳом Баротов ва баъдан Беке Девудони наметавонад ки ҳуҷумро давом диҳад. дастаи Куктош дар мавсими кунунӣ тавре медонед дар лигаи олӣ то ҳамин бози ҳамагӣ 4 имтиёз ба даст овардааст. яке аз онҳо мусовӣ бо Регар Тадас буд дар даври дуюм вақте дар ҳамин майдон бозӣ сурат гирифт ва дигаре ғалаба дар баробари Барқчӣ рӯзи 26 апрел. дар се бозии охири худ онҳо пай дар ҳам шикаст хӯрда истоданд, аз ҷумла аз Панчер, аз клуби марказии варзиши Артеш ва аз дастаи Равшан. дар анамин се бозии охир ки дучори бохт шуданд, дар маҷмӯъ ба дарвозаи худ онҳо 8 гол сар доданд ва танҳо 1 гол ба дарвозаи ҳариф заданд, он ҳам ба дарвозаи дастаи Панчер. офсайд ба қайд гирифт довар дар ҳамин ҳолат. аз байни дифогарон инҷо паси бисёр хубе ба самти Беке Девудони иҷро мешавад ва ӯ ҳам дар ин ҳаракатҳое ки дошт бубинед қариб омада буд ки тӯбро ба даст орад. якбор дигар саҳнаи такрориро мебинем. офсайд нест. аз байни дифогарон бисёр паси хубе иҷро мешавад, аммо тавре мо шумо мебинем Квае Готсон тӯбро аз дасташ раҳо карда истодааст. Муҳаммад Саломзода мубориза инҷо идома меёбад ва шонс аст барои дастаи Куктош ва боз ҳам як бори дигар вуҷуд доштани офсайдро ба эътибор мегиранд. хуб, тағйирот дӯстони гиромӣ дар ҳайати дастаи Истаравшан. инҷо тавре мебинем барои баромадан ба майдон Муҳаммадалӣ Азизбоев тайёр аст ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш Отабек Каримов бозиро бояд давом диҳад. Отабек Каримов тавре медонед дар хатти ним муҳофиза бозӣ мекунад. собиқ футболбози дастаҳои мунтахаби наврасону ҷавонони кишвар то ба дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҷалб шуда буд Отабек Каримов, вале баъд аз он фаъолияти футболбозию тавре мо дидем аз шебу фарозҳои зиёде иборат буд. аз ин сабаб дигар ба махсусан дастаи мунтахаби асосии кишварамон вақтҳои охир даъват намешавад. Муҳаммадалӣ Азизбоев ва зарбаи ӯ чун вориди майдон шуд, дарҳол тасмим гирифт ки аз имконияти аввалине ки ба вуҷуд омада самаранок истифода барад. аз масофаи дур зарбаи задаи ӯро мо шумо дидем. ва тавре маълум мешавад зарбаи иҷро кардаи ӯ каме хатоам буд. ман каме хато не, ба пурагӣ хато буд. дар мавриди Отабек Каримов тавре гуфтем баъдан ба тими миллии кишвар ҳам ҷалб шуда буд. ин футболбоз 4 бозӣ бо пиранҳои тими миллии кишвар ҳам гузаронидааст, аммо ягон натиҷаи хубе ба қайд нагирифт Отабек ва дигар баъд аз соли 2019 махсусан ӯро ба бозиҳои тими миллии кишвар ҷалб намекунанд. иштибоҳе ки аз сӯи футболбози дастаи
Истарафшан буд. Хуршедҷон Олимов. зарбаи ҷаримавиро ҳам мо шумо дидем ки чӣ гуна дуруст истифода бурда натавонистанд бозигарони Куктош ва Истарафшаниҳо ҳам дар навбати худ аксулҳуҷумро ташкил карда натавонистанд ба пуррагӣ. қоида вайронкуниҳо зиёд шуда истодааст, махсусан дар қисми дуюм. Агар аҳамият диҳед, Мбеке Деудони дар ин ҳолат бар муқобили Муҳсин Абдуғаффоров қоидаи бозиро вайрон мекунад. ва дар мавриди Отабек Каримов танҳо ин нуктаро ман мехостам гуфта гузорам ки ӯ як муддат дар ҳайати дастаи Куктош ҳам бозӣ кардааст. дӯстони гиромӣ, ирсоли навбати туп ва чӣ гуна шонс пайдо шуда истодааст барои футболбози дастаи Куктош дар қабати дуюм. Аммо тавре мебинед зарбаи задаи ҳамлагар Адҳамҷон Абдуллоев хато меравад. турабои бисёр ҳам хуб. Инҷо имкон ҳаст барои давом додани ҳамла. Аввалин шуда ки ба тӯб мерасад? Илҳом Баротов муваффақ нашуд. боз як партофси дигар ба канори рост. инҷо идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хатарнок метавонад ба вуҷуд ояд. талошҳои бисёр хуб аз сӯи футболбозони дастаи Истарафшан. гӯем дар маҷмӯъ бозии бисёр ҳам ҷолибу диданӣ бо таркиббороиҳои зебое пешниҳод шуда истодааст, аммо бидуни задани гол ба дарвозаи дастаи ҳариф. ва боз ҳам бозигарони дастаи Истарафшан тӯбро ба дасти худ гирифтанду аз масофаи дур зарбаи навбатӣ ба назар мерасад. ин маротиб акнун зарбаро дифогар иҷро кард Мирзоҳид Мирзомаҳмудов. фаули мухлисони дастаи Истарафшан ҳам ҳамин лаҳзаҳо дида мешавад. дӯстони гиромӣ, хуб як бори дигар рафти зарбаро метавонед бубинед. дар ҷараёни бозӣ байни дастаҳои Хуҷанд ва Равшани Кулоб мо шоҳиди бисёр голи зебои Юрий Батюшин шудем. муҳофизатгари дастаи Равшани Кулоб бо иҷрои зарбаи қавитарини худ аз масофаи дур тавонист дар нимаи дуюми рақобат ба дарвозаи дастаи Хуҷанд тӯбро равон кунад ва тавре болотар қайд кардем. имрӯз мебоист се бозӣ баргузор шавад дар доираи бозиҳои лигаи олии футболи кишварамон дар даври ҳаштум. аммо як рақобат бо сабаби вазъи обу ҳаво, вазъи номусоиди обу ҳаво ба таъхир уфтод. ин рақобати дастаҳои ҳосилоти фархор ва клуби марказии варзиши артиш буд. ин бозӣ акнун пагоҳ сурат мегирад. баъд аз он ки кӯмаки тиббӣ расонида истоданд ба футболбози дастаи Куктош, ӯро аз майдон берун мебароранд. бозӣ бошад баъд аз чанд лаҳзаи дигар давом меёбад. аллакай дӯстони гиромӣ, рақобати дастаҳои Хуҷанд ва Равшан ҷамъбаст шуд ва ҳамон бозӣ ки болотар дар бораи Юрий Батюшин гуфтем бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 98-уми бозӣ бо истифода аз пеналти Тошпулотов тавонист ки ҳисобро баробар кунад.
бисёр ҳам хуб дар маркази майдон тӯбро Абдуфаттоҳ Худоидодзода бубинед чӣ гуна нигоҳ дошт баъдан пас дод, аммо каме нофаҳмӣ байни ӯ ва ҳамдастааш ба назар расид. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته سرافشان است و آنها راهی به حمله گذاشتن را جستجو میکنند. اینک واریانتی مناسب توسط مرکز حالا پیدا می شود. پاسی بسیار خوب به کنار چپ محمد علی عزیزبویف ارسال توپ به سوی او، اما دیودانی طور دیدید در همین لحظه به توپ رسیدن نتوانست و اکنون به هر حال بازیگران دسته سرافشان توپ را نگاه می‌دارند. باز هم سلسله هجوم‌های خطرناک از سوی بازیگران این دسته باید راه اندازی شود. خب ولو اکنون کمک تیبی لازم است با محمد علی عزیزبویف. محمد علی طور میدونید وقتی اخیر بعد از منتخب کشور هم جلب میشد، از جمله در جام آسیا، اما در ابتدای موسم مسابقه که در حالت خوبی ورزشی قرار نداشت. فوتبالبازی مذکور اکنون داومی بازی‌های آخرین که تیم ملی کشور گذرانده شده است از سوی استادی مربیان دعوت نمی‌شود. او برای حمله‌گر مرکزی قد و قامتی بلند و بسیار ضروری دارد. اکنون لازم است تا برای سیقل دادن هنر و مهارت خود تلاش کند. این برای گیم بازم بهتر شدن نتیجه آماری او اگر در این زمینه هم موفق شده، نتیجه خود را از نگاه سیستم گل جمعی پس هم بهتر کند، حتما باز در دوره‌های بعدی با تیم ملی کشور هم جلب شدنش ممکن. همونطور گفتیم حالا مصاحبه‌ها کمی او رو اذیت می‌دهند. خب دوستان گرامی، باز هم تغییرات صورت میگیرد. این نوبت اکنون در هیئت دسته کوکتاش عبدالفتاح خدایدادزاده از میدان گرفته شد و به جای او رقم 14 شریف جانی منصور به میدان برآمد. در حال فوتبالبازان دسته کوکتاش با پرسینگ گذاشته ایستادند. طور میبینیم این همه مبارزه ها نتیجه نمیدهد. خب طور با ما معلوم میکنند در میدان همچنین نیم محافظتگری دسته کوکتاش عباس اندلیبوف هم هنرنمایی را دوام داده ایستاده است. این تغییرات چند سال پیشتر از این صورت گرفته بود. تا همین لحظه لکه از کرسی فوتبالبازان احتیاطی دسته کوکتاش 3 نفر به میدان برآمدند. این
инҳо Табрез Азимзода, Шарифҷони Мансур ва Аббос Андалебов ҳастанд. аз нав ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Тарафшан мегузарад. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Куктошро бояд акнун бубинем. Туп дар ихтиёри онҳо боқӣ монд ва имконияте ки пайдо мешавад. Зарба аз масофаи дур. Аббос Андалебов ин зарбаро иҷро кард. каме баландтар. хуб, ҳоло дар назди дарвозаи дастаи Тарафшан фишор меоранд бозигарони Куктош. яъне прессинги баланди онҳо дида шуд ва бубинед дар ҳол ба ҳариф иҷозат намедиҳанд ки аз нимаи майдони худ берун барояд. хуб, дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Тарафшан киҳо боқӣ монданд? онҷо дифоъгарон Диловар Бойқузиев, Бахтиёр Абдураҳмонов, ним муҳофизатгарон Паҳлавон Баҳризода, Насимҷон Расулов, Парвизҷон Деҳқонов, Шаҳзод Иноятов ва Ҳоҷибой Зиёев қарор доранд. аз миёни бозигарони эҳтиётӣ танҳо Муҳаммадалӣ Азизбоев вориди майдон шудааст. Урал Чориев тубро нигоҳ медорад, паси ӯ ба ҳамдастааш. хуб, ба қафо баргашта кӯмак кардани Муҳаммадалӣ Азизбоев дар ҳолати қаблӣ дида шуд. инак паси ӯ аммо хато мекунад ва ҳамзамон ба мавқеи дигар кушода шудани Мбеке Деудониро ҳам бояд қайд намоем. боз туб ба назди футболбози дастаи Куктош омад, аммо бо сабаби он ки ӯ дар ҳолати офсайд буд дида ӯ дониста ба самти тӯб ҳаракат накард. вале тавре мебинем талоши футболбозе ки худ тӯбро ба ҳамон канор равон карда буд баъдан натиҷа надод. Илҳом Баротов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. хуб, дар ин лаҳза акнун Муҳаммадалӣ Азизбоев имкон пайдо намекунад ки аввалин шуда ба тӯб расад. дастаи мазкур қаблан дар Лигаи олии футболи кишварамон бори охир соли 2021 бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва дар ду бозӣ Куктош ғалаба кард, як бозии дигар мусовӣ хотима ёфта буд. ман агар таърихи рақобатҳои байни худи ин ду дастаро ба эътибор бигирем, инҷо имконияти навбатӣ барои дастаи Куктош ва чӣ гуна вазъияти хатарнок аст бо иштироки дастаи мизбон. хело шонси хуб буд барои иҷрои зарбаи маҳкаму қавии сӯи дарвоза. як бор дигар метавонед бубинед иштибоҳе ки аз сӯи дифоъгар дида мешавад. бозигари рақами 3 дар ҳамон ҳолат аз ҳайати дастаи Тарафшан мавқеиятро аз даст дод. ту ба ихтиёри ҳариф гузашт. Азамат Исроилов ва мо шумо дидем ки дар натиҷа барои бозигарони дастаи Куктош чӣ гуна имконият пайдо шуд. хуб, токунун дар Лигаи олии ин ду даста бо ҳам 8 бозӣ гузаронидаанд. Тарафшан 1 ғалаба дорад, Куктош 4 ғалаба ва бозиҳои дигар, яъне се рақобати дигар мусовӣ ҷамъбаст шуданд. фурсати бисёр амолӣ, зарба ва гол. инак
سلسله هجوم‌های خطرناکی دسته ایسترفشان نتیجه داد و آنها توانستند در دقیقه 75 بازی به زدن گل موفق شوند. جمشید حسنов گل میزند. دوستان گرامی، خیلی هجوم جالب و دیدنی بود با اشتراک فوتبالبازان دسته ایسترفشان. ما همگی چند لحظه پیشتر از این گفتیم حمله خطرناکی بازیگران دسته کوکتوش هم به نظر رسید، اما اونها از فرصت خود استفاده نبردند، ولی دسته مهمان به قدر امکانیت خود رسید و به زدن گل هم موفق می شود. تجلیل خرسندی از این گل و گویم بسیار زیبا استقبال آن از سوی مخلصان صورت میگیرد. توجه کنید به حرکت بسیار خوبی ایلهام براتوف در همین لحظه که چگونه زیبا پاس میدهد. خوب اشتراک خودی جمشید حسنов رو هم در آغاز بخشیدن همین حمله باید یادآور شویم. پسی ابتدایی به همدستش یعنی ایلهام براتوف محض از سوی جمشید حسنов بود. اندر یکدیگر بازی کردن آنها هم دیگر فهمی بسیار هم خوب بین این دو فوتبالباز و با همین حساب طور ما و شما میبینیم کشوده میشود. اکنون دوام دقیقه بعدی بازی باز هم باید جالب بود دیدنی صورت گیرد. یک فوتبالبازی دسته کوکتوش در زمین خوابیده است. حالا توپ از میدان بیرون نمیشود. محمد علی عزیزبویف امکان دارد که هجوم رو باز هم گسترش بخشد. ادامه حرکت های او رو میبینیم. وضعیت خطرناک است ولی در آخر آمده از نزد پای او محمد کمال توپ رو از میدان بیرون کرد. از وضعیت استانداردی ارسال توپ رو میبینیم. پرتافت توپ صورت میگیرد و باز یک امکانیت دیگر. اینجا ضربه که با سر اجرا شد از سوی محمد علی عزیزبویف بود، اما طور دیدیم ضربه زده او خطا هم بود در همان لحظه. طور در رفت گزارش در قسم اول و در ابتدای نیمه دوم اشاره کردم. دوستان گرامی، امروز هر دسته بسیار بازی خوب و زیبا و هجومکار رو پیشنهادی ما و شما کرده ایستادند. عباس اندلیبوف پس با شریف جانی منصور. اکنون شریف جان با کنار چپ ارسال توپ رو انجام میدهد. پرتافت توپ به داخل جریمه گاه بود. محسن عبدالغفارов همین لحظه اکنون در نقش حملهگری مرکزی بازی کرده ایستاده است در هیئت دسته کوکتوش. چون گفتم دوامی 3 سال اخیر در لیگ اولی فوتبال کشور بین این دو دسته بازی نبود، زیرا گپ در سر آن است که بعد از ناکامی ها در سال 2021 کوکتوش با لیگ دوم افتید. بعد از یک موسم یعنی موسم 2022 ایسترفشان با لیگ یکم افتیده بود. خوب سپس طور ما شاهد شدیم ایسترفشان بعد از گذاره 2 سال دیگر باره به لیگ اولی برگشت و اینک نخستین بازی آنها مقابل دسته کوکتوش اکنون دیده می شود. بک سیاباتچو دیودونی از میدان گرفته شد، فوتبالبازی رقم 99 و با جای او حاجیبای زیویف فوتبالبازی با تجربه خط میانه میدان با رقم 8 به میدان میبرد. صاحب فوتبالبازی دسته خوجند حاجیبای زیویف نیم محافظتگر است و اکنون طول دقیقه بعدی او بازی را باید در هیئت دسته ایسترفشان دوام دهد. خب با یکی از فوتبالبازان دسته ایسترفشان اینجا کمک تیبی رسانیده می شود.
имсол дар лигаи олии футболи кишвар тағйиротҳои калон аст. дӯстони гиромӣ, бояд ёдовар шавам ки махсусан барои мухлисони дастаҳо тавре маълум бо ташаббуси президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ ва ҳамчунин лигаи футболи тоҷикистон озмуни беҳтарин мухлиси сол эълон шудааст. ҷоизаи калони молиявӣ ҳам муқаррар гардидааст. тавре мебинем ҳатто дар бозиҳои сафарӣ гурӯҳи бисёр калони мухлисони ҳар кадоме аз дастаҳои лигаи олӣ мераванд то ин ки дастаи худро дар бозиҳои сафарӣ низ танҳо нагузоранд. ва ин бисёр як иқдоми хуб аст аз мухлисони дастаҳо барои мустаҳкам кардани робитаи байни мухлисон аз як тараф агар замина гузорад, аз сӯи дигар анъанаҳои бисёр хуби мухлисиро ман фикр дорам ҳамин гуна талошҳо, ҳамин гуна заҳматҳо метавонанд боз ҳам бештар рушду ривоҷ бахшад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар баробари муҳаммадалӣ азизбоев ва имрӯз мебинед аз шаҳри сарафшани бостонӣ чӣ гуна мухлисони зиёде ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ташриф оварданд. ва имрӯз ҳамчунин тавре ман дар танаффус мушоҳида кардам як гурӯҳи калони мухлисони дастаи равшани кулоб ҳам аз шаҳри бостонии кулоб ба шаҳри бостонии хуҷанд рафтанд то ин ки дастаи худро мухлисӣ ва ҳаводорӣ намоянд. туба аз майдон берун мешавад. лаҳза ба лаҳза дастаи сарафшан кӯшиш карда истодааст боз ҳам хавфу хатарро зиёдтар кунанд, ҳуҷумҳои навбатии хатарноки худро созмон диҳад, аммо дар баъзе аз ҳолатҳо тавре мебинем каме дақиқият намерасад ба бозигарони ин тим. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته کوکتوش است. از این سبب دوبار رفتی بازی رو من نکرد. اورال چوریف پاس به مرکز. بازیگرانی دسته کوکتوش البته کوشش خواهند کرد برای برابر کردن حساب، چون این دسته در خانه خود بازی دارد و ممکن است حتی با فاولی که در دقیقه آخری بازی در میدان از احتمال دور نیست که داشته باشد، بعداً برای برابر کردن حساب شاید امکانیت ها هم برای این دسته پیدا شود. خب این لحظه باز هم فوتبال باز عوض می شود و در حیاتی دسته کوکتوش از کرسی بازیگران احتیاطی تبرئه می‌بینیم. بازیگر رقم 30 میزروب عثمانوف باید به میدان برود و او با جای صابرجان خولماتوف بازی را دوام می‌دهد. صابرجان خولماتوف بازیگر رقم 10 ترک میدان می‌کند. کوکتوش در موسم کنونی یکی از دسته‌ای بود که گفتیم گل‌های زیاد به دروازه سر داد. همزمان با این آنها در کرانه یکی از بازی‌های خود با باخت بسیار بزرگ هم روبرو شدند. این رقابت با دسته استقلال دوشنبه بود که دسته کوکتوش در همان رقابت با حسابی 6-0 مغلوب شد. عباس اندالبوف، محمد سلامزاده، محسن عبدالغفارов توپ رو نگاه می‌دارد. محسن بازیگران دسته کوکتوش حرکت کرده ایستادند که از نو باز حمله خود رو سازماندیدند و اوت با فایده دسته
мазкур аст. خب تغییرات نوبتی رو می‌بینیم. اکنون در حیاتی دسته سرافشان فوتبالبازی وضع می‌شود و از کرسی بازیگران احتیاطی رقم 11 نسیم جان رسولوف می‌برد. او با جای فوتبالبازی که بسیار هم فعال بود در هفته رقابتی امروز جمشید حسنوف بازی رو دوام می‌دهد. جمشید حسنوف همون بازیگری است که دوستان گرامی گل یگانه دستش رو تا همین لحظه ها به هدف رسانده است. ارسال نوبتی توپ اما به نتیجه. خب رفتی رقابتی امروز هم به خاتمه خود نزدیک می شود دوستان گرامی. محسن عبدالغفارов بسیار فعال است همین فوتبالباز در میدان. ببینید چگونه در تشکیل کردن حمله ها سهم خود را میگذارد. اینجا اکنون فشار فوتبالبازان دسته کوکتاش در نزدیکی جریمه‌گاه حریف دوام دارد. محمد سلامزاده از محسن عبدالغفارov توپ را گرفتند و اکنون امکان هست که سرافشان به عکس الهجوم گذارد. حاجیبای زیویف توپ را از دست می‌دهد و ادامه مبارزه را ما و شما دیده ایستادیم. بسیار رقابتی سخت و سنگین از فوتبالبازان هر دو دسته. مهمیت همین لحظه ها را خیلی خوب درک میکنند بازیگران هر دو تیم. و توجه کنید به حرکت محسن عبدالغفارov که چگونه توپ را به اورال شریف گذاشت، اما بعداً ضد اورال شریف قاعده بازی ویران شد. توپ از میدان بیرون میبرد و داورچی اشاره کرده است. ضربه کنجی، بله همین چیز که نافهمی رو با وجود آورد. حالا دروازه‌بان دسته سرافشان میخواهد بحث کند، اما داور او را از نزد خود دور کرد و اشاره نمود که رفته جای خود رو بگیرد در میدان. ارسال توپ رو میبینیم. بسیار جایش‌های خوب دارد اگر اهمیت دهید. محمد کمال دفاعگری مرکزی دسته کوکتاش و موسمی گذشته او چند دفعه از وضعیت‌های استانداردی بسیار گل‌ها رو به دروازه حریفان زده بود. ارسال نوبتی توپ و باز هم جایش بسیار بلندی محمد کمال، اما اینجا موفق نشد و دروازه‌بان دسته استرافشان با وجود اون که جوان است بهزاد حکیمов نخستین بازی خود را در لیگ اولی می‌گذراند جا از عهده کار برآمد. دروازه‌بان اساسی دسته سرافشان طوری گفتیم با تیم ملی کشور جلب شده است. دلیر جان براتوف در برابر دو دروازه‌بان دسته استقلال رستم یتیمov و محیدین حسنوف. حسن از هیئت باشگاه دیگری لیگ اولی فوتبال کشور با تیم ملی این دفعه خیلی کم بازیگران جلب شدند. برای مثال از روشن رحمتشو رحمتزاده، از رگرتداس شرف جان صالحов، از برقچی ابوبکر سلیمانов با تیم ملی کشور جلب شدند. از حسیلات نوریدین همراقولov. دیگر فوتبالبازان اکثریت از استقلال دوشنبه و آن گروه فوتبالبازان ما که در خارج کشور راهنمایی میکنند با تیم ملی جلب گردیدند. محمد علی عزیزبویف به خطا راه داد. یک بار دیگر میتوانید ببینید اینجا با استفاده از قوه خود توپ رو از حریف میستاند و بعدا طور ما دیدیم بعضی حرکت‌های زیادتی داشت محمد علی عزیزبویف و همین چیز باعث ناراضگی و خشم و غضب سرمربی دسته کوکتاش حکمت شریپov شد.
خب این لحظه اکنون وجود داشتن افساید اشکار می شود. باید یک بار دیگر ببینیم حالتی که افساید به قید گرفته شد. دوستان گرامی اکنون طور برای ما معلومات پیشنهاد میکنند وقتی اساسی خاتمه یافته است و 5 دقیقه وقت ایلوه گردید. و مورد به یادآوری است که در دور آینده دسته استرافشان بازی خود را در دربی ولایت سوخت بر مقابل خوجند دایر میکند. این بازی روزی 2 ایون باید صورت گیرد در ورزشگاه خانگی دسته استرافشان. بسیار بازی مهم است برای هر دوی دسته ها. و حریف امروزه دسته استرافشان در دور آینده دسته کوکتوش مهمانی وخش می شود. این بازی هم روزی 2 ایون طبق نقشه باید صورت گیرد. خود بازی ویران شد. همچنین در دور 9 لیگ اولی فوتبال کشور برقچی با اسخاتا، کلوب مرکزی ورزش ارتش با رگارتاداس، روشن با حاصلات باید بازی کنند و دیدار دسته های پنجشیر و استقلال دوشنبه برپا نمی شود. دو بازی دسته استقلال با همین ترتیب با تاخیر می افتند. وضعیت استانداردی رو با اشتراک بازیگران دسته کوکتوش حالا می بینیم. به نهایت اینجا ضربه بلند و ناانیق بود از محسن عبدالغفارов. شاید بسیاری انتظاری پرتافتی تو باسی محسن عبدالغفارov بودن، اما او از مسافه دور تصمیم گرفت که جانب دروازه حریف ضربه زند. عزیزبویف اینجا باز هم پرتافت جوابی صورت میگیرد، اما در لحظه که علاقه پرتافت جوابی بود افساید وجود داشت برای محمد علی عزیزبویف. طبیعی است که در این گونه لحظه ها فوتبالبازان دلخواه دسته کوشش میکنن اجازه ندهند که حریف زود توپ را به بازی درآورد و محمد علی عزیزبویف هم عیناً همین کار را کرد. اینجا برخوردی نوبتی رو میبینیم و باز هم قاعده بازی ویران میشود. طوری گفتیم قاعده ویران کنی ها خیلی هم زیاد شد. جواهیر رسولوف در لحظه قبلی قاعده بازی رو ویران کرد و کارت زرد هم با دفاعگری دسته استرافشان نشان داده می شود. باید یک بار دیگر ببینیم. انا همین حالتی که او بر مقابل محسن عبدالغفارov قاعده بازی رو ویران کرد. از سوی دوور همچون قاعده ویران کنی که ارزنده نشان دادن کارت زرد بود بها داده می شود و ما در واقع دیدیم که بختیار کومیلوف با او کارت زرد نشان داد. این دفعه محسن عبدالغفارov از نزد توپ دورتر رفته است. هم دسته دیگری او باید ضربه را اجرا کند، ولی باید قید نماییم که به فرق از حالت قبلی این دفعه قاعده ویران کنی هم نزدیکتر به دروازه استرافشان است و هم راست سوی دروازه. یکی از لحظه های حساس ترین دقیقه پایانی رقابت ما از همین حالت است که یعنی زمان ما و شما دیده ایستاده ایم. محمد سلامزاده ضربه میزند و بسیار بلند و ناانیق. خب معلوم می شود که در لحظه که ضربه جریموی اجرا شد از سوی فوتبالبازی دسته کوکتوش که در پهلوی بازیگران دیوار دفاعی دسته استرافشان قرار داشت قاعده بازی ویران شده بود.
دقیقه آخرین ایلووا کرده دوار جریان دارد. ثانیه‌های بشمار باقی میمونند تا انجام دقیقه پنجم ایلووا کرده دوار و تلاش‌های آخرین فوتبال بازی دسته کوکتاش رو هم ما و شما دیده ایستادیم. پرتافتی طویل تو به سمت ایلهام براتوف و اینجا طور اشاره می شود افساید بوده است برای ایلهام براتوف. و در همین لحظات دوستان گرامی داور صدای اشتکی خود را بلند میکند و این معنای انجام رقابت امروزه را دارد. دسته سرافشان برای بازی گل یگانه جمشید حسنوف که در جریان قسم دوم زده شد در سفر مقابل کوکتاش غلبه کرد و من باید بگویم که این بازی بسیار جالب و دیدنی بود در مجموع از هر دو طرف، چون یک بازی بسیار زیبا و هجومکار را دسته ها پیشنهادی ما و شما کردند. بسیار سپاس میکنم که تلویزیون مدت ما را همراهی کردید. بینندگان گرامی در همینجا گزارش مستقیم ما هم خاتمه می‌یابد. صحتمند و پیروز باشید. خیر.